Assalamu alaikum saygılı seyirciler. Bu haberler informasyon programması studiyada Midat Halilov boluna. Bugünkü yayınımızda böyle vakalar hakkında. Nevbеттeki sıkıştırma intuluvu er aylık Kırım Bildirligik teşkilatın oturuşuvge Rusiya polis hadimleri sorup geldiler. Ne kıdırdılar? Amerika Qo'shma Shtatlarının sanksiya jadvali ziyadalashdi. Kimga qarshi yana jazolar chiqarilgan? 5 yıllık ijtimoiy ag'dapost uchun 10 kun hapsga. Gereykulometovni nasıl qarshiladilar? Rusiya ko'chadarisining xadimlari Qrim birdamligining to'plashuvlarini so'rib kirgan. Tinch ko'rishuvga 50 ga yaqin Amon xadimlari kelgan. Ne qidirganlarini Olga Kovalenko biladi. Bu Qrim birdamligining er aylik to'plashuvi faollar ve huquq himoyachilar siyosiy mabuslarga nasıl yardım etmek mumkin olacağını muzokara etdilar. Ko'rishuvda repressiya qurbonlarining aqrabolari da bor. Apansizdan salonga Rusiya ko'chadarisining xadimlari kirib keladi. Vesiqalaringizni hazırlanız. 50 ga yaqin Rusiya huquq quruvchisi binani sarapala. Andan kimseni chiqarmaylar. Dışarıda politsiya arabalari tura. Ularning yanında bir qaç spetsnaz bo'limining xadimlari tura. Ko'chadarisining xadimlari bildirganiga ko'ra, ularni munda birisi chaqirgan ekan. Faollar ko'rishuvga silah keltirgan emish. Nevbet bo'limiga munda çantalarni to'plashgan insonlar haqida ma'lumot keldi. Silahdan bizde tek o'z tushuncha ve qalamlar bor. Rusiya huquq himoyachilari ashxonani tashkirmaga boshlay. Odada ve muassasa territoriyasida ko'piklarning kinologlar çalışa. Bu kanuni ve qaralashtirilgan to'plashuv bugun bir kere da Qrimda huquqiy terrorizm inkişaf etkenini anladım. Çeşit sebeplerden kelip tinch kechgan to'plashuvni bozalar. Silah tapmaganlarına bakmadan ko'chadarisining xadimlari binada bulunganlarning vesiqalarini talab etib, izohatnoma yazmaga talab etdilar. Приехал участвовать в солидарности. Men birdamlikda ishtirok etmek, adliyecilerini dinlemek, voqealar ve mahkeme oturuşlarının ketişadından haber için keldim. Ama avtozaklar, politsiya kelishi, sorg'ulovlar kabi şeyler oldu. Rusiya ko'chadarisining xadimlari hech bir qonun buzuvlar qayd etmedi. Tintuvdan so'ng ko'rishuv ishtirokchilarining vesiqalarini ve suratlarini fotoga chiqib, binadan chiqaralar. Дальше посмотрим, во что приводит. Bu ma'lumot nega çevrilecegini so'ng ko'ramiz. Biz çeşit hareketler qonunsiz miting ve to'plashularga çevrilecegini ko'rgan edik. Munda olgan butun Qrim birdamligi a'zolari uchun bu protokollar natijalana biladi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligida bu tintuvni Qrim tatarlarga nisbatan yapılgan nevbetdagi boshqa intuluvi deb sayalar. Bu haqda o'zining Twitter sahifasida nazirlikning boshlig'i Pavel Klimkin yozdi. U Qrimlilarning taqib etilmasini to'xtatilmasini talab etdi. Rusiya ko'chadarisining xadimlari ziyoratga baxmadan Qrim birdamligi er aylik to'plashuvlarini to'xtatmaga planlashtirmay. Olga Kovalenko, Elvina Halilova, Muslim Umeroglu, haberler Yuva Qrim. İlhaq etilgan Qrim ve Donbassda Rusiyaning keltirilgan zararni tazmin etuv meselesi al-hazırda aktual değil. Böyle fikrini Azatlık radiosuna bergen intervyuda Ukraina meselelerinden Amerika Qo'shma Shtatlarının maxsus temsilcisi Kurt Walker seslendirdi. O ilk evvela ilhaq etilgan territoriyalarının sakinleri için tinchlik ve telesküsüzlükke erişmek bundan sonra ise gayırdan tiklenovni başlamaga kerek olacağından emin. Men bilsem eng esası anda yaşagan insanlar için barışık telekesizlik ve normal hayat başlanğanında emin olmaktır ve anda hüküm olğanını gumanitar facialarının gayip olğanını bilmesidir. Ukrayna suvereniteti ve territorial bütünlüğü gayırdan tıklenilmegenini bilmek ve bundan son biz gayırdan tıklenilmekten ve rekonstruksiyadan uğraşıp olurmuz. Ko'rishuvda Petr Poroshenko, Kurt Walker Ukraina silahlı kuvvetlerini Javelin tanklarga qarshi raket komplekslerinin berilmesinde hakkında anlaşkan. Bu müdafaa texnikası tank hücumu olğanda faydalı. Javelin attım da unuttum prinsipi boyunca çalışa. Raketa çıkarılgan son o saylangan nişanga özü yol ala. Hatta operator gerekmey. Kompleksler getirilecek konu gelecek ayının başında belli olacak. Ukrayna siyasetçisi Andrey Zolotaryov ise ko'rishuv mümkün oldu deb düşünüyor. Волкер провалил все, что мог. Walker eşeğini berbat etdi. Muvaffaqiyatli umurga keçirilecek mesele bu Amerika silalarının ve arbidon tutmalarının getirilmesi. Bu ko'rishuvdan so'ng Twitter'da Walker barışıq meselelerini muzokara etkenlerini hikoya etdi ve tamam şu kuni Azatlık radiosunda bergan intervyusunda bularni boshqa turli etib aytdi.
то, что обсуждали. Америка Кошма Штатларының Русияға қаршы көрсеткен яны санкцияларының жидвелі белі олды. Оның тіркеміне 21 тешкілят ве 21 Русия ветандашы кірді. Жидвелді Технопром эксперт тешкілятының башлығы Сергей Топор Гилкада кірген. Бұл адам илхақ етілген Қырымға Симонс турбинларының қанунсыз көрсетілмесінде қабатлана. Ондан ғайры боевиклер назаретіндегі ЛНР территориясында Полонияға 11 тонна антракцит кечерген Донкол Трейд тешкілаты да санкциялар алтында көрсетілген. Жедвелде қанунсыз сайланған Қырым депутаты Наталья Поклонская кірді. Ама оның фікіріне көре бұл санкциялар ona дегілді Дональд Трампқа қаршы сынырлама чықара. Ejnebi ortaklarımız sanksiyalar şeklinde böyle basıretsiz ve korkak reaksiyası onların özlerini sınırlay. Mesela Mr. Donald Trump meni iş kuruşuna davet etmege istese de özünün sanksiyalarının sebebinden bunu yapıp olamaz. Чехия президент сайлауларында Милош Земан қалибе қазанды. Она 52% рей берілген. Земан рақыбы Ирджи Драгоштан 4 рей зияде алған. О өзінің Русия тарафдар олғанының белі. О дафаларжа Қырымны Русия территориясы деп танымаға ве Русияға қаршы санкцияларны тоқтатып, ярым аданы Русияге бермеге чағырған еді. Ама Чехия парламенті оның фікірлеріне қол тұтмай. Чехия әр заман кібі Украинаға қол тұтмаға азыр деп білдіре саяси эксперт Петр Пойман. Чехия Қырымның илхақны ве о Русияның бір қысымы олғананы танымай. Біз үшін Қырым бұ Украина ве әр заман ойлы олажақ. Бізде президент жұмхуриеті дегіл, бізде парламент жұмхуриетідір. Девлет сиясетіні акимет тарафындан шекілене. Мында президент оларыны айтқанын деңлемек керек. О фікірлеріні сеслендіре біле, ама бұ оның шахси ноқтайы назары ве о девлетінің сиясетіні шекіленірмей. Украина ички ишлер назирлігі Қырым ве Ахяр полициясының махсус алт бөліклері тешкил етілі. Бұл ақта назирлігінің башлығы Арсен Аваков илан етті. Оның сөзлеріне көре Қырым ішғалде олғанынже полиция қадимлері халқала трассаларда ве ярымадаға яқын олған ерлерде çalışacaklar. Қырым ве Донбасс азат етілген сон Milli полицияның Milli гвардия азат етілген территорияларда çalışacak. Когда вам придется... Сізлер Milli полицияның бірі-бір азат етілген Донецк ве Луганск велетлерінде ве Қырымға кірмек керексіңіз. Анда есе ішінің доғыры алып барылмасы өзерінде çalışacaqsınız. Сіз бұл ішіні güzel білесіңіз. Біз Донецк велеяты территориясыны азат еттік. Бұл пек ағыр іш. Бір шейде қатыңызны четке чеккен олса олсын. Бұңа азыр олмақ керек, чүнки бөле процесслерге азырлық пек мұйымдыр. Бұл инсанлар Қарасу базар сезосы янында Герай кулеметіні қарышламақ үшін топлашты. Мабюз бинанан шыққан сон Қырым татарлар адетке көрет дуа оқилер. Elhamdülillah ala kulli hal. Ya Rabbil alemin, ya Erhamir Rahimin. Sana sonsuz şükürler olsun. Герайға қол тұтмақ үшін келгенлер оның тевқиф етілуіне қаршы чықарылған ма үкімге қанунсыз дейлер. Все суды и все инстанции, Өткерілген махкеме отырышулары ве инстанциялар қанунсыз еді ве ұқуқ майджи органлар тарафындан уйдырылған делиллерге сасланған. Герайны бұл сындырмады ве невбеттеки сефер бүтін халқа ұқуқ майджи органлар бізні қорқузып, сұстырмаға истеглеріні көстере демек істейін. Сезудан шыққан сон Герай оңа қол тұтқанларға ве оның қаршылап алмаға келгенлерге тешеккүр білдіре. Мабүсін сөзлеріне көре тевқиф етілівіні Аллахтан бір сынавдыр деп сая. Отсидел и думал. Апысте олған бұл 10 күн ішінде чоқ тұшындым. Аят ер бір инсан үшін сынав ве бұл сынавны насыл кежегін пек мұйым. Бүгін апыс ола біле яранысы ел қазасы, о бірісі күн құланч. Бұны сынав кібі қабыл етмелеміз. Қарасу базардан туғған ескі Қырымға Герай семедешлерінен бірлік текете. Анда көлеметінің азат етілмесі себебінден дуа оқыла. Аллаху акбар. Герай Кулометовның evінде олған тентувлер октябрдың 18-інде кечкен еді. 3 саатлық тақиқи әрекеттерден сон РОВД-ге алып кетелер. Андан есе оны шу арада махкемеге yollaylar. İşgalci mahkeme Герай 2012 senesi yani ilhaqtan evvel internetке yerleştirilген videolevha için ona 10 күнлік апыс жазасını belgiley. Юлия Вене, Энан Булатов, Хаберлер, Юа Қырым. Бұнемен сағылықлашам студияда Медат Халилов çalışты. Біздерні еш күнлері сейретіңіз бе Фейсбукта Юа Қырым телеканалына сайфесіне қошылыңыз.